Gicumbi umukobwa atawe muri yombi nyuma yo gukata ubugabo bw'umugabo amushinja kutamwishyura. Umukobwa usanzwe ukorera umugabo w'uburaya mu gasantere ka Kirwa Duwane mu karere ka Gicumbi yatawe muri yombi na polisi y'igihugu y'u Rwanda ashinjwa gukata igitsina cy'umugabo yashinjwaga kutamwishyura nyuma yo gusambana nawe. Uwo mugabo akaba arembeye mu bitaro bya Byuma aho arimo kwitabwaho n'abaganga. Mu mpera z'icyumweru gishize tariki ya 17 Mata 2026 mu masaha ya saa 4 z'ijoro nibwo umugabo Tuyishime usanzwe ufite umugore n'abana mu karere ka Gicumbi mu gasantere kazwi nka Duwane yagiye gushaka indaya basambana. Mu gasantere kitwa Duwane imukatisha urwembe ku gitsina ndetse n'ibindi bice by'imyanya y'ibanga. By'umwihariko uyu mugabo ugomeza gushinjwa kutishyura iyi ndaya nyuma yo gusambana nayo. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru TV na Radio 1, bamwe mu baturage bagaya ibyakozwe n'iyo ndaya mu gihe hari abanenga uwo mugabo wakebwe ku bugabo bwe n'iyi ndaya yasambanyije kandi nawe asanzwe afite umugore n'abana. Bamwe mu baturage bagomeje banenga uyu mugabo nyuma yuko bamwe bamugambe bagomeje bagira bati uyu mugabo afite umugore afite ndetse n'abana. Ni igikorwa kigayitse kugura indaya kwigayisha muri rubanda. Bamwe bati yataye ikuzo, abandi bati ntiyabyagakwiye kubera yuko afite umugore wiwe. Bamwe bati se yabuze iki ku mugore wiwe ku buryo ajya kurarekira indaya, kandi mu by'ukuri indaya nyine ari indaya kandi byumvikana neza ko yari yayishyiriye amafaranga. Bamwe bati ayo mafaranga agashyiriye indaya yakayajyanye agatunga umuryango. Nshuti bakunzi, mudasaba gukurikirana amakuru n'ibiganiro byacu ayo uyu munsi ntato yasoreje. Komeza udukurikirane ubane natwe umunsi ku wundi. Imbiri mushyashya hano wisanze ni kuri Taifa Rwanda. Komeza udukurikirane umunsi ku wundi. Nitwa Taifa, ndabashimiye cyane. Imana ibarinde kandi ikomeze ibishimire.